Chief Minister Pu Zoramthanga chuan Venkhan Minister hnenah chanpual siksawi Pu Lalzirliana Department Chantrin District Council and Minority Affairs and Culture turin Pu Romawia Royte Royte heti hian Minister Pu Romawia Royte hian Department Pali Sport and Youth Services Department ICT Department Tourism Department le District Council and Minority Affairs Department achangdona heti lai hian Minister Pu Lalzirliana hian Power and Electricity Department le Art and Culture Department te chau achangdon tabok ani kei mani hian du eng ang maila midang in an du velo chuan state pakhat poina adu lo chuan an lungrual lo chuan an ti don chuang lova chu kan kalphung ani ti speaker kan fianga point of order kashia danin Meghalaya po chief minister in pombek towa Assam po Himanta Biswa Sarma po pombek towa Tripura po kami hunlaya po biplab deba po ang pombek towa niya Mizoram po speaker heti ang nga chongka ringota pomvekto nivekto hevekto niya insoihi aziak anon leklan lo chuan helai hian document om lo chuan mi bum na mai vekani vote zone na nakin loga ka in thang do na vote zone na mai ani ti hi kan khian ana ani chu ang chuan voin ya hian helai hi chu a he ber pol mi kan ni veang ti karinga ten tam tak kum som chuang ka chan to ani a helaya congress a minister remti ti po kha athuru chu ka hevek anuai chu ka hevek ma se ho tu luite speaker khadira mual pho ka du parliamentary standing committee kan ti parliament ka kha bi tu kani he ho hian e man ke lo committee ina comment na rom din zo ka helai chu khala ka chu he sual zo kani speaker helaya he ber di o te kan khala ka chuan soi hi minister kum so mani chung khan comment an ron dir lo parliamentary standing committee kha tuna adil zo an comment du zo ka puzer he te da khazogin ka ringtlat mai o speaker khalai ka chu a he fulo a he fulo ka khoi takin kum som minister adi la khan parliamentary state tun he bi la hi parliament a lu to a chu ta chuan committee and then a chu committee chuan ka hati meeting an ya Mizoram Sarkar ne na po aron committee ina meeting an nei zong po ka effect hela ya hian an di lo na chief minister chong kam po ka ria a committee ya pokhan katel reng chu wangin pho tu te formual pho hi chu lo chu wangin lem kan vader mai ni kha solama khan congress a khan vote zon nan kan va mang mai ni kha an ni ho hi an lo oi ve ma kha chok kha ni a ho tak ania mei going to na la tang le nga la pu speaker kalome demand number som paru home department atang kan tananga ei kan chief minister berin rambrichin feldan thuru kharia thuru kan nimia wate kan home minister hian voini thleina ala helawa ala khil box silawa ramri he kan na boy chu ne pu speaker zoram mi pui he district council a nimin lamak kan minister tena soyang khan le mang min der khum hi ani ringot mai ne kan sarkar hianin healthcare le mang min der sana kong chonga le mang min der sana market boy pui saka le mang min der sana ar son chua le mang min der sana zo bu hi ya le mang min der san le noi thum kan sem don an te le mang min der san into delna lemang min han dersan ania chuwang chuanin aramrichin feldan thuruk po hi lemang der kan ngai to bai aniang chu pu speaker kan zona le chana huna to tlat mai tuna chuan ole adanga kan kale main hei kan minister zam tak Pu Lalzirlianan statement pek arundila kandan pasarina pek sumdile panirang yan kalau poma autonomous district council chungchanga atu soite soi turan ite tuna kan somonga Pu Lalzirliana statement ke turin kan some
Pu Speaker, kadil na tlom tak, minrem ti sa kavangin lom tu, kafilatse. Direct funding chungchang, Autonomous District Council, chungami, nisom ni patum tlani, sang nisom ni patum kadiman, soinia Parliamentary Standing Committee report, ka han soi loka sumizo chuan katitur hanti kadua longai thang 125th Constitution Amendment Bill hi sang ni som pakwa Rajya Sabha aluta Rajya Sabha hian Parliamentary Standing Committee 13 September sang ni som pakwa hian Anand Sharma Chairman na Nuaya Adina Member te hi Rajya Sabha Member Som Lok Sabha Member Som nile pakhat anni Standing Committee hian an report number zan hi som nile pathum hi Rajya Sabha tarik ninga March sang hile som ni pania khan an presena sang 125th Constitution Amendment Bill sang hila som panga hian thil dang ba ka article zan hila som riat amendment atela chuta chuan panchayat an municipal council te fan pek dan chungchang Constitution 73rd 74th Amendment dung zuin ADC te hi State Finance Commission kaltlanga sum ngai tua puina tur atel ani Mizoram ADC te hian hemi provision hi du khoplovin Central Ministry direct funding tak turin an zunor chale Home Ministry in hei hi Constitution scheme kal ani ba ka State le ADC te inkar boruak ti che ani awangin pek chi ani lo ti in comment ape he Home Ministry to hi Standing Committee hnenah recommendation siam turin pek chon le ani Mizoram ADC IO 10 Standing Committee chu Silong le Gawati anzuk mule hemin hu hian Standing Committee hian an recommendation to Rajya Sabha March ninga sangni somni khan an theluta ani he report hian direct funding hi Constitution scheme kal ani ba ka ADC tele state sarkar inkar boruak ti chethei ani awangin 125th Constitution Amendment Bill sang nile som pakua in article zan nile som riat amendment arot nahi athato ka amendment siam belh angai lo ti in report an peta ani Standing Committee report hian Autonomous District Council ming Territorial Council tiathak tura Mizoram ADC 10 an deal na po an recommend lo bok ani lai hian achiang zo kan ria du ta kin Parliament Standing Committee on Home Affairs in 223rd report on the Constitution 125th Amendment Bill ina an thelu recommendation observation para 3111 le 3112 hi kan soi kan chiar le anga 31 para 3111 chuan an zia dan takin the committee feels that direct funding of ADCs by the center will not only be against the existing constitution unnecessarily affect the relations of ADC with and with state governments adversely. The very
Purpose of amending Article 280 of Constitution is to make an institutional provision for augmenting the resources of ADCs through State Finance Commission. The said provision is on the lines of Article 243(1) and 243(y), meant for panchayats and municipalities and 73rd and 74th Constitution Amendment Acts. Amizo trong khachuan ADC te Central Changa Direct Funding pek chung chang hi Central in ngun taka angai tuan nu a Committee in ngun taka angai tuan nu a Constitution kan man mek nen ain kal mai ba ka chu lo taka State Sarkar le ADC te in kara boruak thalo zok thlen tu ani theya hei ba ga hian Constitution articles an hile somriat na amendment in atum ber chu mumal taka State Finance Commission kal tlanga ADC te summa mole in dailo na pek bel ani a he provision hi panchayat le municipalities chung changa article zanhi somli pathum 1 le zanhi somli pathum y in asoi le 73 ele 74th Constitution Amendment Act ina asoi jul zui ani bok ani ti ani a hei hi to pa chuan the committee therefore agrees to the proposed amendment to Article 280 and does not suggest any amendment. The ani emi he DC MA kanan soilai trong kam han in kokal deu nek te a om wangin kei po khanin ka trong kam kha kan en non le hian ka du zong ani bi khau lova po speaker he ka trong kam hian mimal pakhat ril ru ti nat po hi khe om ka ti kan u naw te chimlam u naw te ril ru ka lo ti na ani ti voine hian ka ria chu wangin Christian kan ni hei pathian ni chon hui ka hun ani le nga la ain me le in ka ria voine ngai dam dil hi chu wangin ka tong an ka thu soya an ril ru alona ni chuan ngai dam kadila ten an ril ru le ka ril ru po hi ain ang via vin ka ria chu ka ria ta chu he Autonomous District Council pathum te hi sarkar masalama khan pathian le kan ho tu te du sakna in kum som chung deuh tho kha ka kuta alo om to atop don lama kha chuan kan Chief Minister za om tak kapun hnenah khan hei hi khati lai ka soidan dik tak kha kan soi mai anga High Court hon mai in khin mai te hi an ol sam sia in hek na atam thei sia chu wangin ke hi chuan katlin lovani min chok te katia min thiam takin min han choka reilo te a khachu huna lo top ta maya ti chuan he MNF Pu Zoramthanga kai huai sarkar thatak lo din le hian ka kuta alo om le ta atira le anulama po kapu hei hi chu keima hi kan kumte awai kan chunulam kan lo ni ve to Chrisel na tha Chrisel na te poi lo pan ve chho deuh to boka chu wangin achak vak jok te hi lak tir te ti in voi duai lo hnenah hian min thak turin kadil to ani hei kathiam lo khop maya achang tu ka ni Autonomous District Council hi tun tra ma hian voi khat ma solama son kala thleng phei lo wadi chu wangin he department and culture hi chuan politics hlang deuh tho hi anga ya
he laya a file uak hi chu ati ve thei maya chu wangin chak zok te an du angin pek thei ani chuan kalom tanga tiang chuanin dil na te po kan the lun ngal ni selangin a thain ka ring mi tong kam kan tonga mi ril ru kalautina ni chuan ni china ka soyang khan ngai dam ka dil ani kalome ole tu na chuan kan soi ho na te kan du to ta Minister Zom takron di dona chan chu kum som nga chuang lo mang to ka ti lo thei lo bi ka ni e kan hau sa hian tu na chuan Minister Zom tak purba ro moi Royte kan soi ho na te wai na pa soi fi nga ye ti te ron soi fi in adiman te hau sa pas ron dil ngal turin ka some Pu Speaker kalome ni vina kadiman en budget session top ni a soi ho na thatak kan nei hi kalom hle maya ni thian te dangin an soi MLA za tak tak dangin an soi ang deuh khan ki po he house a hian first timer kan ni a pathian le kan chief minister za du sakna in MLA kan han tlin voi khatna minister te kan han nivea ti swal le ngani ti om tak ti lo po tam tak kanin karinga akalam khachu soi thuya ngai leng ka ria a he hosa han chet tatvel dan chung changa te speaker za om tak te deputy speaker za om tak te he house he assembly a kan commissioner tele thok tu zong te mitlun lo namo te po kan deng ti karinga tin tho tu tiang bok chuan kan MLA puite minister puite mitlun lo na te po kan deng ti karinga wena hian hei kan budget session tun tram pi ka chuan budget session top ni a hian he assembly house thok tu zong kan speaker le deputy speaker hoin an chunga lom thu ka soi rualin ti om lo tak ka lo ti palte om chuan ngai dam kan deal tu a tin an fel hi ka tia lak lo tak ten an library han session to han lu don chop chil tak te po hian library han lu thu ta le khabu ka mamo te han lam te poi ka chinga chunga po chon tha takin min lo dong song thina an chunga ka lom tak zetani ti kha kan soi du boka kan senior te min kai hruaina lom thu ka soi bok ani tin hey zanin la hian zanin tla hian aizol is true mi puite chunga polom thu ka soi duwa min support tha a tin anzara he ho sa hian ka lut veni ti ka chiang ma tin lung thuk beratangin aizol is true mi puite chunga lom thu ka soya tin he ho si ka thu soi masak ber khan he ho sa hian India Rama Assembly House thilti thei ber nia ka hriat Karnataka, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Assembly House, the Aya Tilti Thei. House, member can be he, Kaloma, Patian, and Apollo, to Kasoyani, the Kakasoya, Kaka and Dang de Lavin, MNF, India Sorkar, in Rem Natutung, Zul Zuya Bozuya, India Constitution Amendment Act, Siama, Article 371, G. Din huna he house hi India Constitution in the lovang ania Article 371 A B C G atam chowa ma se Mizoram Sarkar Mizoram Assembly hi adang ma Nagaland nen khen khoi nge du omzo kang o ti te ka chut thina Constitution lam te kan lo zirve thina ni wangin na hian budget session tun tram bi ka to soina nun ber na turan ni wangin he in rem na thutlung lo ziak tu te pulal de ngate hei Pu Zoramthanga te puton luya tele midang boral to te pon oma ladam te pon oma zanina hian zana ka hlan duwa mizo te tana in hung na dan safeguards constitutional safeguards an lo
sual chuak hi aro puya he ho sa nge hian aro puizia avoi ni nan ka soile du ani assembly house lian zok member tam zok tam takan om sumle paya po house zok tam takan om ma se India parliamentin nam dan le hreite sa khwada dan le hreite in mun loram chungchanga te India parliament dan siampo he ho sian kan du lawin kan nar thei chu thu nei na chu pulal deng ate zara Mizoram in kan neya thalai ten zana chang kan thar do chole te hi lom oma nationalism thalai te kan har thar chho hi lom om ka tia hoina hian lom thu kan soi ve du hrim ani ten zanina hian hei necktie te karon orat ka ti dan vak lovin ten ngani tukin jing lama po khan ka soi to a ka soi du lem lo thin enge mo isu ke ma chung changa an oma enge mo dewa ke enge ni social media le party ang te point enge mo ni organized manner de te po hi ni mo katia ke min han troll ship na thin le enge mo live vel hi zanin chu soi ve thain ka ria ka in ornal boka min khathiam mula he ho sa soi chi de don emon len ti mai thema se tun lai ngai dam dil ti bo ruak zan vela tang khan thil hlui enge mo te na sa taka han ti dar vel le enge mo te oma thu dik hi he ho sa hen ka soi hi hun toin ka ria ka ngak ri in ka ria ka soi du ni kum sani som palia tum lo le be se lo takin MP candidate turin opposition lamten minan soma atira chuan kan nui mai maya ma se ti khana kal chawa party tinte kan in thurwala lom le ten tia kan han ti chawa je NP ro khachu ril ro chun ti ha re yang renga tlai thun to akhan an ron lut velia ron ludan vel khachu ka sei lo mayang ti khan kan han campaign chim lama kan vakala sai ha kan vakhen khan kan thian pa pakhatin ngoite urobat helaya campaign local masate ti khan ma miti tho lain e ruchiam ni nan soya soifia de te thang a ti ka nui mai maya ka soifia dan te ka soi zel longa ti chuan kan kalkual zela champhai kan han khen chuan urobat Romawia Royte hian zol nuam kole sa tho lain suma e ruwa ti te khan ria te chuan kan lo kir thla a ser chip te kan on khen thla kha chuan purobat Romawia hian zol nuam kole sa tho lain suma e rutewa police mana hlawa a dera ti ten lo ria te chuan hunakal chho hret thu engamo e ka chia e ka eya ti te phul te po eya ti te mak tak kha oma enge modewa hian he thil dot mulum chiang lu tukhi soi le thina nia hi voina hian kanal boka nui seng song chung hian kan soi mai duwa ke chuan nga ma ka ngai chuang lowa tin ka chung te po hian nga man ngai lowa ma se mi then khat teril ru te lo na thin deuh nin ka ria rem changa kan soi duwa khati lai khan MPSC CEO exam boss ya chuta chuan pathian zara topar kani ten khati live vel book khan Assam University PhD zir turin university lecturers tele college lecturers engamo zat tenen kan zuk interview a ke chia kha PhD zir turin kha su public meeting a hi soi vero se why not nan su hon himang be ale ka du tok te pe pu speaker ka du tok te pe tun lai isu ne engamo isu om deu wang mai ni a ni e kan lo soi thui ma deu poni mai thie soi tur tam tak kan ei vea kuna kal kheta SSA project te pu f mal so ma hun line lo chuaka ani hun line so thil tam tak kan ti thei lawa hi pu thang te a kan senior minister ron ni chawa as state planning team a convener a te min han thlang vea kan minister in azir boka kan CM in khati laya CM in anzir te pon yang chu India rama education for all movement a Mizoram kha India today in pakhatna
lo mana pek te kha ti khana han thleng chawa te chuan Lal Bahadur Shastri National Academy Mussoorie in National Mussoorie in Nuaya NIAR antia National Institute of Administrative Research National Consultant Tour National Paper sanga unlock don khan kadil ve a ke ga zuk interview ve wanga chu ta chuan pathian zara engma ni lo kha tribal chu hetianga hian tling ma saber ni temin ti ve a ta khan joint director rank khani ve a khati lai chuan kan renga tang kha chuan sang zo ka ma se hei Dr. Lalzirliana kan minister hian kal lo meiro kanina me lo kalin kal lo meiro hei RMS project ron chuak che sia anu dal officer ate kan lo ruat man chi chia atia chuan RMS project kan pakkai chawa India rama RMS ya hian in Mizoram hi sum huma saber kan niya model school legal hostel scheme apo sum huma saber kan niya Nagaland ten mi han som via kalam kha ka soil lovang bigalia ate kan pakkai chawa chuan North East Man of the Year ate min han thlang via ka soil zel lo mayang President time in India Vice President ina ati khan Club of the Year ate kan club te po khan tanga ten Sport Illustrated tia magazine Larber hovel magazine Larber apo hian editor choice of the club ti te kha Union Minister me ten kan tonga khan ka soina chan chu mi diriam na te mi min husit na te hi ka tong tam khop maya kan thalai te vena hian youth minister kan yangin he house kal tang hian ka hril duwa he house kal tang hian ka ngen duwa tum ru angaya ti tak tak angaya taima kangaya a little extra hi floating tur chuan angaya ni IT minister kan ni angin social media fake account manga ami be vak te hei kan CM zaom takte kan opposition group leader zaom takte po hin beina sa polling ka sia Pu Zoramthanga le pulal du omate po hetiang hi youth and again sports and youth affairs minister kan ni angin ti zui zel lo hi van thaem kan tribal society dang po hian hetiang vak hian mi anin tilovania chu wang chuan voina hian ICT budget te soi howa ICT department chung Amazon na te kan soi rual hian hetiang zong hian mizo te hi kan kalzel chuan thalawang ti kham kan soi du ani Minister Khan in demand soi tirlama Khan ek ei chungchang kha soya kha khan kan proceeding ati drop down ya winga remaya mo choi ek ei chungchang kha so dik lawani pechuan atan po rikota amreng kha that karing lawa til dik lawa in pu a riom zia a feeling kha ka sera piat puya a kha inot re tengwa drop emaya ma lai khan hey proceedings kan ena kum somnga na kan lumna po kan humor kha oma kan minister tele MLA te in fiamna khanin nar satliani lo tifel phom ve khamale ali bom lai ngai mai ngo Pu speaker proceeding tura ka du wanga ron soi kan izo ke Pu speaker dam pasavom ti de po amoi verdon mi